chocolate omwana omotamu avocado chocolate my gabu goret yanda boret ngomo brendoche ingomorora natina omotamu kunengo mosamora toto wante Kenya boru Kenya adinenja tindarora toto wante Kenya boru Kenya adinenja tindarora omwana ripopo munae na enchentagete kerongo korora kogotacha na gwa masakwine omwana ripopo munae na enchentagete kerongo korora kogotacha na gwa masakwine ripopo omwana gesuguti yaboke mechoto inje tintagete omwana omotambe pakadagoreti skin ya soft smooth so forget pam Coca-Cola vaccine walai utamu andizi aswa don't lie onde timboti omwane nyororo kurwa gusi toto wante Kenya boru Kenya adinenja tindarora toto wante Kenya boru Kenya adinenja tindarora omwana ripopo munae na enchentagete kerongo korora kogotacha na gwa masakwine omwana ripopo tumuligereria wana nabuto gutwa kora mangana ito mega iga imeya Ndizi TV ekaro kwara rire kiorokelio bunekyo igo manyanga twa chenchire korwa amangana twa ikaransi tebiro bono twa tenanire ekaro rocho musani one aikire studio no moroche ga igo bono dinaba promise yango chare ga studio karo kende mwana komora kero kenda wande mama manyete bona asibali mutamu manyeti ekenege sieki ya because the Hedge Young Kenya ako ndani ya mjengo ashaja ndani ya nyumba unokoligerere na wale gase studio ni kijana ni handsome boy neke baada tawateba so amejaja ndani ya studio tokoteba ngambia mono sana ikige ntogio ko gukora no so gari si mitandao ya Facebook tumejaa live kuna Ndizi TV News na wega nsemo ya YouTube tumejaa huku kama Ndizi TV News na ukifika pale subscribe egerto familia banta bange ekerobono gutuligeria live kurugiga studio anya kerekende kore nyomba tubwati gwetera ase TV yao na boigonye kubwate comment kubwate libolio ase Hedge Young Kenya na boko mubolia directly ochagiga studio gwetera se number ere ase screen yao igo tumeshangoa nanga yana musani ane bwe wiki imeye studio igonye konye kumumanyete tumumaitia sobo ime ako hapa nanda ale live na bongora mukuna tobuganga inde kode tiegende no we are live from Ndizi TV au wanzu bomusi Hedge Young Kenya karibu sana studio asante sana karibu sana tumeshukuru aso wikaga studio ya Ndizi TV bono in a very special way asenjere yabene kigima nintetora tebia bantu ngana kyokorukwa the official name inkai Hedge Young yakorwa yani background yao in depth. Thank you very much. Mbuya mono aso kongaregani anene ase Ndizi TV na igure buya kigima nande ngotebia bali baturigeretinga mbuya mono nene subscribe abu ase YouTube channel Hedge Young Kenya Hedge Young Kenya no musani inokorugusiga iga seitogere nyacheki okay tinse mochia kera ase mugakorunga mosioli tata ni gakorunga Henry Nyabuto atomenyete tinse mochia Nyanguso okay onye komaite Nyanguso hapo ndio nyumbani hapo ndio kwao no tukinerete mukarugurukera all the way to Nyanguso kurigio kurende yeah okay no tukinerete abungarango musiki norombuya one talent nere yutokonya konacha endetorenga ntosuketo endande yeah igamaria dagocha mpesa bantu mbagane Hedge Young Kenya bairore nande asa marieta erieta liane liringo likaboria se na ligete skuru amatemuiga lirira se kibande na ligete likorunga Isaiah Ombati Nyabuto Hedge Young rikaruya yaga Isaiah Nyabuto korwa kera sakorwa nyacheki kolende bamenyete Nyanguso anya nabwata buya bia mono sana bono take us through nga Isaiah amesoma wapi mpaka agaikaralia mpaka bono tu amuletere ga studio. Asante Isaiah Nyabuto muno moroche iga ose Hedge Young Kenya na lieta lya nerio busani galia jinse mocha YouTube
TikTok bado ni H-Young Kenya. Eliete H-Young elichagete kwa mbolia ase nasomete. Turachakira se gwasomete ko. Primary ane nasomete school kunga Nyangoso boarding. Okay. Yeah. Ngaru Nyangoso boarding ngaenda asa kunga Rio Kindo Boys. The mighty. Yeah, Rio Kindo Boys I know ere somewhere kuchikenya nyama alia. Yes. Ono Rio Kindo Boys ngasoa Mount Kenya University, branch ya Bosongo Kindo Boys primary ngaya primary wasomete ya mama tambara konya wasomete chi primary ya isa toinye. Narenge mwana mobe. Narenge mwana moichalia. Nabona engo mokiriru igo munande iga norochi. Like this, simple and soft. Igo nasomete school yemo. Nyangoso boarding. Okay, korumagani somete Nyangoso day tukarata chance kujia school akeiga. Ekerana ikakira 7 tataganda no tigangoire school na ora soime ora amenyo bogimobo rinde ko rande form 1 school enene tokenga kwa kodrik kwa experience na narire pono ngaru abo Nyangoso boarding kerana etabuya tingue tiaro matemo na temete sana Asa Maxi. Tora tigage. Nyorocho Rio Kindo Boys ne school ne national school. It's a big school. Yeah, yona boko ranga. Mo kerta mo principal karo Fred Mogaka go se. Fred Mogaka chete magege kerna ruro. Kero kwa ruro. Okay. Yeah. Igo at least esa bali ane musiki bono eliete richa kerete. Ekerende form 1 narenga ga sinini mono sana. Okay. Ekerengo soire skuru nalio chipara chari korosi chabo song. Okay. Korukil Goris. Ne company yale korosi korukunga H-Young. Oh, I know. In fact, even though we are mbiro no ensa metansa aliga jisiba chito bakabeka obo menyo buabo H-Young ensa aliga. Oh, no liruerete. No liruerete abase ngona enga gake. Bagatenga oromo kera kinyo kwata chitalanta nyingi kera music kera na chete skuru litangani. Nalio tuachite mpaka national level music na onya ko bugi chikono alia na konya ko tera no mwalimu korunga Caleb Nyangono. Okay, bono H-Young bono likaruira gago. Very small and short. Asinge nchoro mokera kinyo kole binte binene mune biragita ayetia to ke H-Young nande bono na menyete cube get boy. Bono bakango bo api. Bakatenga bono etigo be H-Young. Igo no ali bwiru kurwa buli kananta. Ogachoka roti comment Kenya. Yes, sasa ngichono yo musiki ekere bante na H-Young bono kiko agaterega kore skuru ngaibono gwache tokagenda guchanga ngati yango ndarate mu musiki oyo elinde nali mo control live munalero mwando direga ndizi TV ngo mwanchu mulire kana ngonya kumubuli ilieta H-Young Kenya siriruete igo no gote inga no YouTube channel ya ega buswa unokolika H-Young Kenya igori achire orole bintu bya yali so subscribe abuno support yokuruira twasira basandi baitu bago kina kurwaseriro balito lyagusi byamono H-Young ukamaliza wakore form 4 bono wasore Mount Kenya University oyo mwaka kioyo na ndenkari yaki kwa imugetigali ekerengorete kurwa Rio Kindo Boys nga join Mount Kenya University tinje tiko kwaramangana ninganjete music lakini tinje tiko nyora best jitoge tubiya iga no cheche background munachire ngarabuta iskali yake iga kunya gotema mangana yo musiki okoliga besa chiro cha audio lakini video takole teyo bono kurwabu munatokonya kobera bera iga nkalia ngataibi tata ngaki ndagenda boli bosongo chikoroba tingo sono Mount Kenya nkole no ane kosiga ngakora ga kosi geteiga rende bono kuna ku tokonya komenyera tokonya survive ria saboni ngarakia kana no muskali no bisite nimbwate ninkoleta mangana procurement. Okay. Igo kerechi mangana yoko deliver na go. Ocha mangana yule. Okay. Procurement ne kosingia. Ne ro kanyore bwata mamlaka no nyene county ntonke yo gyokorekana onyengera etera se procurement department. Yes mulimo manyenga etande iri na kiyana netwe kanyore binte binge bigo salika ekero procurement department etara anjere bintu gete bibiete. That's a good cause. Congrats. Eli mwaka kiwaswete Mount Kenya. Mount Kenya ndo 2016
2017 koruchakira 2016 up 2017 ali joineti kokora ndaga diploma no change bitoke bimbiri rice na that's true make man bono ndindo lengeretia mangana ye yobosani osendi bono chiteko mayanga you can sing omwana lipopo na entagete kerongo korora kogota chana gwa masakuime so ndie kewe kikia orochenga na inche hedge yanga Isaiah Mbati na boma ene ndatero utaramwa gochiko ko record utaraikase recording ekera nchagete kinde high school na chite gotera sana music festival na basani bane mna Peterson Avuga Kennedy Masea we used to sing so nice kitore high school mangana wenye kabunga domba oje bindebyo sisi lizopendwe ega ikiranga bono chingaki ngachaka korate kitore high school togatero gotera gete kwe school wari yokindo boys na litanga na recorded na sote studio ngaranga ke studio na bereiga kinde high school ya ringi 2009 kinde form inkwane usina bongombi kinde high school alitotera kwe school anthem togatera buya sana mwalimu aganda to recorded at talent nera korwabu kachaka kwerate ndochera kina bongotera ekere tu aterete tu arule studio tu ikire school bono ekere tu abegeto radio ye school man tu abwatene ne stand chema speaker alia akale yes no bwero libuli school na baro mwana training abono njino musani akotera kuliko kabuga kero monda akagwanja bono ande mono baganje party interete kera tu atereta ngabantu sita. Can you remember that? Ninteme sana. Yokindo tumekam kidesign kila mara kwenye game tuna mix mystery Omari kwenye game ana life support kumbuka ako juu kale namuno kwenyuire kwatemere kwenye mystery kwalenga uwe school bana karo kwenyoranga abantu banjire pati oteretane ne mono karanga bono korra nimbwate gente at least Yokindo tumekam in full swing Yokindo tumekam kama beast to kissing Yokindo tumekam in full swing Yokindo tumekam kama beast to kissing yo nikali atabanga ke ninjo yo nterre biye kana na bekire binta matoi kana njina terre kataba I can make it so I started kerenaire nakana kodre school toka form a group na some guys bale batatu ya makaro kunga K Slim osobedi atanga na na kunyango so ndakoro kunga Edwin Clement aronero musani toga chaka iga 2012 kunya gotera matera iga togatera gukurunga peace and love ngora YouTube bado sijaeka YouTube ngore na arara mukorete collab so etotinga nako bado nturakubika YouTube aitu aterete audio senginjo vito kimbiale kutoka buyaigo inga about peace and love kera tu algo join from 2012 now after narure school bon mwajira maybe sevita dona murojenga you can make rock boys rock wedere vitale yani ninu mwachire kabisa tokara vito kotera koliga tokara tera peace and love asenginjo na batetingo maite ekera inge form 1 go join form 1 dilina liyo chisegi alenge sana kateba kintu kira kintora akore bono tutwarule school nande chikuru ando chiangere ko change bono chen 2012 yango totera about peace and love kiara na rangire tuku sent some yala school ere Kisumu St Mary's Yala lakini sikupata chance ya kwenda huko asenginjo chisegi charengo but ande ngote mambo ya serio kindo igorende tinda anga school yane lakini asenginjo chisegi echi yale konyare kana ngende school na rangere tu ikabidi nsaberuli baga bono katenga tigatotera about peace and love in Kenya elindo molembobe chisegi njigoraki nchigenderera bono na inge na Kenya asama sabu 2012 ngori YouTube peace and love na kwa audio ngoro lakini ngoro na boko gotoka kama you producer no sono ko nonyoro gotero ku peace and love tochiko ko tengera sengenje bana nyato ko video ntutiga tobe bono ni ntu abanyino gotera but that's later ekere producer ante biringo konyo peace and love as a YouTube ya head young
Koko. Okay. Oh, shikilia hapa DJ. Egera nyoko nyori ngugochera tole baadaye. Igo mugasoki gotero gutanga ni 2012 Peace and Love. Ne sababu ko mwaka sokera ti gwatabire gwatagite ense ya Kenya twaro Molembe. Korwabo kaira for how long nando kama mugacho soki ukonde ose mugatigana ne group ye yao duration tachieti mbe mono ekera tu hotel Peace and Love ankarango gotero kuno kuya ngo arengi kobe mono rende kulingana rating yenga kiyo hiyo song ilikuwa inafanya poa lakini elinga nto sukumetiko chiando sasa ngichonga financially ilikuwa chini ya nto arenge buya koruwa butoga jeto ande ngabata inga talent yasa ngichongwete nero togatero gotero gukoro kuna ukimwona ukimwona the same year Egorendo se mwabate bitoke no audio besa kwa ninjiri nyingi yo ya renge mbemo no kurigane producer tu abatenga kiyo ya kurukunga Dr. B ngo moyugunde umusani umuyasana nerenga kiyo abari gocho toikanga to birenga buate namuteri mbwateri ndangeri bueyo ando icho nyako ngangora ngo napenda kunacha talent ya ntutu atera tuwatiga togwakana twakutokora gwakana manya gututomera ya riri konyana ri WhatsApp ya chagire gocha obwato batenga nje natumiro gotera WhatsApp ya iko iri mutandao chagire go iremeri iko mugatero wakabere ukimwona by the same year 2012 ukimwona okonkoro kikarandu tirange mistari na ndo mayo antebi what was the logic behind yo gatero ukimwona maidene bwata magana mango mwanchumurire engake yo ukimwona nenga kete Diamond Platnumz nere konya tera about ukimwona pono mungusori okandet ogatoretange ngana into we can make a song to copy Diamond Platnumz nari karo montago search igari YouTube ngokimwona nayo to ya onero orodi uno igono bongo ndigite yarayo manyeka lakini neringa ntochiti konyora chance yoko sono YouTube yulende lakini chinkage chikeka correct chikeka koera ukimwona it's a beautiful song equally ora aterelio ngongi gwete aterelio mwana muyaiga ekere mwatiganire bono mwenge no monto buya lakini ekere mwangere gotigana goroche kwarure skuru bono kabwanja ningo nyagocha kare ekere mwatiganire no monto komenga ukimwona mwambie namtaka ukimwona mwambie namsaka ukimwona mwambie namtaka ukimwona mwambie namsaka ukimwona ukimwona mwambie namhata Didi kwenda kumhata ni nini sasa naona yo kwa Misri school boys ukimwona wana kuachire isiko lakini naona okomorora moteri ukuchugweta mwabo jinsana iga kwa ito komorora lakini watu mumuntu nga komorora moteri naita edinta monyora ambia mana sana twarorire origin ya ukimwona ingiki agarete Hejian Kenya agatera amano batera kuri gutanga twa Peace and Love timedio se producer nengwa konyora agara tora gukati kira kidogo tutaraenda umutima komoke torara mieri yake igasenga njuri tukulia Friday ayuna rutoko korama na kinakora terama orara torara tumbuiza mwancho mategareri gari no mwancho murigeri origiriti gatasene kya Ndizi TV nyora nabakora talivoli yao directly go cha Hejian Kenya wetera sena mbaye SMS era TV yao gabo wetera Facebook Ndizi TV News na wege wetera YouTube Ndizi TV News na botambe karo gwachire galia subscribe igona lingi yakirite koko buna njitara nyana ngondita onya tugu yakire koko na YouTube channel yao jabana Ndizi TV News eyina sema ya YouTube naite nyora so mtandao gabo ekor kuna Hejian Kenya at least ketole show gaiga by the time toko kole tokenga na ikire no 10000 na inje by them toko kole show gaiga nyora Ndizi TV News ya ikire no 1k I want us and what at least take 10,000 igombia mwana sana DJ tupeleke kwa studio tupatie hiyo Peace and Love egere mungwano yara tutere kurugiga studio tutarayenda sumutima komo Rock Boys ya Mike Kanga Records Peace and Love Austin Peace
our nation, Kenya. We dey come together, we dey hold it. We dey come together, we dey shine it. No fighting in our nation, Kenya. Peace and love in our nation, Kenya. We dey come together, we dey hold it. We dey come together, we dey shine it. No fighting in our nation, Kenya. Hey, this a good time. Everybody we can join and they make it. Hey, this a good time. Everybody we can join and they make it. Hey, this a good time. Everybody we can join and they make it. Hey, this a good time. Everybody we can join and they make it. Peace and love in our nation, Kenya. We dey come together, we dey hold it. We dey come together, we dey shine it. No fighting in our nation, Kenya. Peace and love in our nation, Kenya. We dey come together, we dey hold it. We dey come together, we dey shine it. No fighting in our nation, Kenya. We on the way, we go through. Everybody to jump up on all the floor. They're coming on this side. We destroy. Everybody to jump up and shout it, Kenya. Kenya on the way, we go through. Everybody to jump up on all the floor. They're coming on this side. We destroy. Everybody to jump up and shout it, Kenya. Peace and love in our nation, Kenya. We dey come together, we dey hold it. We dey come together, we dey shine it. No fighting in our nation, Kenya. Peace and love in our nation, Kenya. We dey come together, we dey hold it. We dey come together, we dey shine it. No fighting in our nation, Kenya. We are the people for one father, yes, sister, brother, let's come together. We go fight for one nation against the corruption. We defend our nation from destruction. Nights are one time to bring salvation to our nation and they give it some attraction. Peace and love between our people, we dey make sure no fighting in our Peace nation. and love in our nation, Kenya. We dey come together, we dey hold it. We dey come together, we dey shine it. No fighting in our nation, Kenya. Peace and love in our nation, Kenya. We dey come together, we dey hold it. We dey come together, we dey shine it. No fighting in our nation, Kenya. Let's come up, it's a good time. Let's come up, we can join and make it. Together we can, yes we can. Everybody to jump up and shout it, Kenya. Let's come up, it's a good time. Let's come up, we can join and make it. Together we can, yes we can. Everybody to jump up and shout it, Kenya. Peace and love in our nation, Kenya. We dey come together, we dey hold it. We dey come Peace and love Together in we dey shine it. No fighting in our nation, Kenya. Peace and love in our nation, Kenya. We dey come together, we dey hold it. Come together, we dey shine it. No fighting in our nation, Kenya. Keep it up. Hiyo unafaa kutoa video my friend. Hiyo ni kitu kali. Thank you. Kila mpenzi mtazamaji naona anabawa tebanga egente kinege tindi kabisa nteto sukakego abo. Thank you. Thank you. There. Bano mwanchu muligelia peace and love. That Yeah. is a very hot song. A very ego tera yeto kubugata ina jigete. Thank you. Congratulations. Asante Na sana. anda se video you make sure na onda ime. Lazima. Onda ime daso ki video gete. Kose gingoruga igayo ko matera 07. Nkoreiga. Ocheka Azenge ki jitaro video. jina na ate usipotenga na boyo. Usenga kiwanchu mulige mimi na yeye nani ameshinda. Si hata mimi niko na hiyo. Hiyo romanchu muligeria igonta gete turagenda sense mainde studio senga tutwara katikire. Tokoira na jango totebya linganga ki arocho musiki oye na ndinka yarocha sama tukali motwe. Agite turenda so onse mainde studio turanyoro mutimo komoke nkoira na tuli gocha. Stay locked. Genda gali YouTube Ndizi TV News, genda gali Facebook Ndizi TV News, na baigo genda se YouTube ya Hedge Young Kenya, na bako manyora una Hedge Young Kenya. Igonko ira na tole gocha tio turasiba match make igotata twara tengire mono. Stay tuned. Iga Ndizi TV obwansibo mogusi ekaratole na Hedge Young Kenya. Thank you very much. Umabugani ukamel par Goko mweterna ne television ya Ndizi TV Nikigo korentera Umuyigo murito mono Wowarie Womugusi Chitariki kuminemo Chumutenyo kabire Omwaka oyo Abanyangera banene Kuborogon kurwogusi Wuna Man pepe sagero Kurwabonye koni kirwanda Umwika wo muziki minto
Kwasa International Nemba targeti guchemeremo Numubugi ubukanigiata kurwaragon kurwogusi Vikundo untiri Amanyire kimama minkara tagete MC Migi Koronyaramba omochigeto gotoka Nyamira Mwane manyanga Bagbago kiabageni goikache Chindagira chikigusi niko chiachi kobaroro una chinsaga enderema rinagu obokima bwobori amabera marurano amanyabwari ebusa nechindagira chindi chinyinge Babe kengero eragere mutu inyore Ebyanda boigone esese Omuyigoyo nigura chake chinsa ikomi chamargoba na boigo ni bwatranye emeyega ya Valentine's Eve Numuntoyo mumugima nechishilinki chimia isano Omuyigoyo nobeye maseyemo aseti biao ya Ndizi TV bwate tariki tomocha ubwari bwomugusi Moche mwensie Friday yeye kitariki 11 cy'umutinyoyo iga okabere gochakere kinsa 10 cy'amarogoba abagusi bonsi pe no bakare iga Camelback igotoka bwato muyego monene mono bubwari bumugusi asaba na musiki kuruchinkongo au imiyagusi bakari megaiga asoko bachingero kiri mwanchete ebituma obukima bwaboli enyamensambe amona ebusa yangire kuna buto wakangire lirikale amona ebinde binge karibu welcome Mocheche Moche mwensie Mocheche Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byubwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikoburukanye chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chita mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya Old Sansora Building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Naripopo munae na enchentagete Kerongo korora kogotacha nagwa masakwime Omwanaripopo munae na enchentagete Kerongo korora kogotacha nagwa masakwime Sweet chocolate Omwano motamu avocado chocolate My gabu goret Yanda boreti ngomo buati kerase Remaginet Kurugu shukaraga kankyo kyongi kwete Omoyone paraga kobenere ndoche Ingo morora na tinana Omontamu kunengo mosamora Toto wante Kenya Koru Kenya adinenja tindarora Toto wante Kenya Koru Kenya adinenja tindarora Omwanaripopo munae na enchentagete Kerongo korora kogotacha nagwa masakwime Omwanaripopo munae na enchentagete Kerongo korora kogotacha nagwa masakwime Lipopo omwanege sukuti Yaboke mechoto inje tintageti Omwano motambe paka dagoreti Skin ya soft smooth so forget
pam pam Coca-Cola vaccine walai utamu wa ndizi aswa dolai onde timboti omwane nyororo kurwa gusi toto wante Kenya Boru Kenya adinenja tindarora toto wante Kenya Boru Kenya adinenja tindarora omwana lipopo munae na enchentagete Kerongo korora kogotacha nagwa masakwime omwana lipopo munae na enchentagete Kerongo korora kogotacha nagwa masakwime omwana poko pi ngoro chencha bande tintageti sobonjanie graduate abande njega kiti manyeti toto wine for me sweet like a wine baby wine for me toto wine for me sweet like a wine baby wine for me toto wante Kenya Boru Kenya adinenja tindarora toto wante Kenya Boru Kenya adinenja tindarora omwana lipopo munae na enchentagete Kerongo korora kogotacha nagwa masakwime omwana lipopo munae na enchentagete Kerongo korora kogotacha nagwa masakwime baby yane omototone baby yane omototone Ototone omwana lipopo munae na enchentagete Kerongo korora kogotacha nagwa masakwime omwana lipopo yani abantu maraba maito omwana lipopo batamaiti gose hejia Kenya nero no sogete gotero why omwana lipopo why omwana inkyuta dero to mwana avocado mwana liembe mwana litoke mwana kirango ati pati ugachora lipopo umaite ikirango ati abwa se kirango ati oiseko tacho muturu wikirango ati onyegeriga ebikugwe bingi turochire lipera oruterige na buyaiga agogwa mange lipopo oikotire nengasi maraigo otueli elimo acha kutukunywa hapa na straw Tuambi ukweli wae ulianza hiyo lipopo kwani birango ati ngolina na ngasi birango ati okonyegeri byarwingi ebinge na avocado Igo na yani yote kulibeka liwe unique at least lipopo na ndi bwate shape ya ekereria tobire buya ngo balire muna musio itoke yarende noroche nkikwarengereti from the back of your mind gosokyo gotero ko igabona tutebinga what inspired you which no gotero ko mana lipopo omwana lipopo you see most of the guys ngonyarikaneringa maite kubeke mistari boli pako mwana so box tali raisi iko nongibete ningwibete lakini rende nkotemore kwebanga ngarero rero tiangenenga kesare mistari ndore kiego bakebe ndikwe bangire kabisa kwebekera niriga kokomorora mistari ya so masakui yabora oikare kongea kumubolie ngakise konyorage ire oseki binto binga munebi was ni como direct endo yogoreki otagete ento gwatagete igo bono karanga tiwobe kwetera semestari aigwero manyana omwana lipopo igo asamene anto bande vijana mbaro mogo sinyugo kwa usikwebeka kabisa alikuwa marari binto bie favorite magana so when ndi wa terato gotero koiga is it the same year 2012 was ya gotega some time or kwanza gotero kuno gwa kalinga it took me some time this is my asa matera na terire okuiga bono kuru kwa kabere kuru moerio okwa kabere go kochomo elio okay I have very many audio songs chira about 7 chire chitabwate video audio na chichi nyingi okay go expect bintu ko chimotua binge sana wono ndase njogo sukuma at least renda na nje mtu ale gintokere YouTube at least ntokere visual ngarango mwana lipopo ngabogo correct better
aso ko catch up industry ya music and kwa watu mungusenchira gite kulingana na feeling yani I felt it's a good song to release osakoba aired out ko ikere abantu abangi abantu manate kubolinga karoterete igo nande barori rembo likororeka nase video iyo abantu bakubakanga umwana lipopo nero yuwaterete gose ne vixen to your video aso umwana lipopo it's just a vixen umaita matera make nobole babo sungutia ekerago tere story yomonto it doesn't really meaning anaki this person is singing just because of the same person na bogotera but you are equally educating abantu kitu kujiskalinga ende kinawita kiangapene or it can happen to somebody else somewhere wa aginte tojora dero mwane kerangwati na enchentagete ozo kerangwati kere keroro anyway mbia mwana sana Hejang Kenya mbali bakuli kugwetera senjira ya YouTube mini ya Facebook gwetera Ndizi TV News naye nabokuligereria ya ororo gosibantu mbaroro lakini tiganda aligelige iga akoro kwanganere antivirus papa antivirus you know moliki tokorumega iga ne colleague agotabanga show iko moto sana mbia mwana sana Triza Ogata agotaba niko ndani nikose nichekwe mbia mwana sana Triza na kuona asante wanakoro kwa Fen Ombaso agotaba moto big up Ndizi TV News asante sana agotaba salimia msanii sana Magi Mogiti yakuri kwa chinsa machia machingu mete Ndizi TV igotole igotole kirasi ekona mpaka diaspora mpaka New Zealand na renselie kare yo mweli ali nkoli to kuli no mongwano koro kwa Dennis Marubi no mosubate yo koro kwa Irene akotebanga akondani nane tubota mashabiki to na tukoteba timu hapana kosa timu haikosi ona igana obaligere tichara duwaro asante sana kera digisemba bia mwana sana David Kimori asante timu hapana kosa mbago umedi chinse jine chukorara mbakorara bataraligere limurobili bwesa subscribe na Magi Mogiti nero yoyo mo asante sana madam agotebanga show iko moto niko ndani kabisa Dominiki Matundura agoteba show iko locked show iko kubwa show ni bab kubwa bia mwana sana soko gendra gotolikera gwetera ase enjira ya Facebook ikaroto kuira na sensemo ya SMS akulika agoteba morning ni Alice agoteba show iko juu sana salimia msanii ndani ya jengo na mokwaniri wakwani we na Alice agoteba nga show iko juu sana nabo iko bali magenda to gutuma buna yabo Crisori na koro nyisema cha Rome ya Mataro agoteba salimia sana msanii mwambie big up kazi yake ni safi ndio maana sana Chris Olina nara kulika akoro kwa Jacinta Nyamwamu agoteba Sara salimia Hejang sana mwambie kazi yake ni safi na tunampenda sana asante sana kwa mapenzi akorokugiga kevo akuligo chinse mochi asuneka agoteba naangalia sana show Free Friday agoteba gotea msanii ndani ya studio mwambie anaonekana smart kwani mimi sionekani smart ile bitina na bigo chaka igo ekere bate bani let it be me akori kagiga goteba hey Sarah ni Kemi kutoka Kebirichi I'm watching you na show iko moto asante sana Kemi kwa chisema cha Kebirichi gobono Kebirichi ngoru Kebirichi asa manere karo on your way to Ogembo ansali sameta mutuasi nini abona Kebirichi gotoka goteba show iko juu sana thank you very much and subscribe asante agoteba entogonyi yobwoge kurwa omotebwe stima enchoro nyamache watching Ndizi TV salimia msanii ndani ya studio msanii anaitwa Hejang Kenya lakini maleta yateba ye mpesa kusaliora mwakeri mochadiliane ateba kurwa Isaiah Ombati igo aka Isaiah Ombati aka Hejang Kenya Iwambia mano sana sibali mogenda to gutuma SMS chino na wetera senjera ye mitandao tunasema asante sana asante anaitwa Nindoche Samir kuruchinse mochia United States aontainga show iko lit mbaya Papa Antivirus nimekucheki bro thank you for viewing us antobate kisi udaku
and then tuko locked in vibaya sana kisi udako ine family anto ba babwate Pere. okay tenga bono hechiang no are studio bono bachaki udago kuruga iga kumbera ko le bichage go trend mtandao okay nare giga nando kulika gwetera senjira ya Facebook agoteba Lewis Lee agoteba I see you bro staying tuned no sleep ega kali kuligelia kuri chisema cha Michael Trizo Ogata agoteba salimia huyo mtoto wetu Emmanuel Manyange agoteba Hejang you are a great inspiration to many Aye lazima we support you asante yune Emmanuel Manyange Thompson Omambia keep moving bro I'm proud of you I wish you the best James Mwangi agoteba mtu wangu Hejang na kucheki tuko locked filmed family show iko fine iko moto kama kwa chie omojiri chia umuriro umuriro you know ga studio manchi murigeria karogenda tukubwatia free friday tuli no musani umuritoke momo muro itukuraliro balia gusi kurwa Kisii county nichumali tungoro Nyamira county Nyamira Disaseni tungurwa Kisii county Disaseni tungurwa Kisii county Disaseni itoli ya bosongo no kwa bande ngo bwatutu wana iko kwa kwanje moto kumulimo kole collab na shida tamtafuta mfanye collab mokole na remix ye kurende wale neli chumeli to kurwa Kisii county nale kubatebya iwono mwanchu muligelia Jared mtoto wa jirani agotebanga tuko ndani kama kawaida na show iko moto big up Ndizi TV News asante sana Jared mtoto wa jirani mtagete akuri kwa chinsa machia Michael amevuka mipaka ako zile sehemu asante sana James Mwangi Lameka Mbundo Boniface Kweyu the Filmed family Ezna wote maze big love thank you very much for the support na waona mtandaoni wanasema tuko locked in life kwa rada wantomba wanje kwa rada mawacha kwa Ndizi TV watu wanakupenda tena sana Ndizi TV tunakupenda sana ikiagara tuwakoleta gega asante sana wana mwana lipopo it took you long like how long yakarota it took you long tubwata date ku 2012 so karati muka for how long since 2012 asenjo amangana mange arega tikabire gaiga na mwete ngandara tiga senjo bitoki mbiri buyaigo tukara twata duration yoga tia buiga paka kerto chizo soke video ya omwana lipopo yokoro 2012 foroche mpaka 2020 that is 8 years 8 years oga wanda pi obisetore underground chini ama obisete white babate okabise white for 8 years igane bitoki mbiro bono igo tokore sho okay ti ngote babo bobemono nakiri yasaingo nyakokonya redo tell was as compared to which megaga honestly I think chunga maybe after that which has na waka na mjengo kwanyora basani babire batatu kama kina like Omambia Lewis Lee Samir Bago put a hand at least kwanyoranga something is coming up bono bono abasani naronero rogosena bere nga ebitoki ngo babire one of the challenges mogo face na the upcoming artist mostly bali motara go through challenge ntangani negoro yebitoki igone karongi chiteli boli ko bolinga amakongwali ogwetera buna Hejang ase sabali yawo yo muziki gwakwanire bitoki kana twerasrange bitoki ebi how difficult is it okay generally aso muziki asabantu bali bagochaka so to gochaka mna ntubono eko very a bit difficult ko in studio ko record it's not 1+1 natogete audio ja recording like 80,000 ekona kirokorengeli 80,000 ne dagero ukolia usangonda usanogotera uchigotera obviously ne dagero ukoli tojirende bona kwa major the majors what give bintu which maganga no asingi chunga ne dagera bono tianda aragole ndagera kwanza muziki no ole no motui more ole in soft copy oelinde which motu kerebe saya tokire kwa manya gwaka yes because you can record as many audios like me lakini chire
chile kept inbox so obwata ibe kwa manyane simu yao na kusikiza na wale ma friends mnaishi karibu na wao. So hiyo bado haijafikia jamii kama ya Mkisii kama Ndizi TV. Yeah. Pono kwa nyoranga abune challenge kwa record pia na video pia. Yeah. Nandi kero kende another challenge karankoro ndine challenge ni nyingi kimuziki bitoki bigwa kwanire nandi kero kende kugunda bandu bakote piracy bandu bateba karande binaye chao. Okay, injanene sija face ekwende ya piracy because mostly my music na recorded I've never kept them in the mtandao mwaso kero matora upcoming na ndo monda I think you are an upcoming artist na bago soano mdundo.com asengi tumanyeka ini andonsi ngabogeta matara kwa mtandao or record also ke video so by the time go claim this is my song nobody knows about that. Okay. Pono ncha I just kept amangana ya it at least in the well of na bongo stoa matera ni flash na ndaruta irongo aganyoro wakawa bitoki wasokea video amangana ali CD no bitu mnami to chiri chakale wakabikira kwanyore gwate scratch so ina challenge lakini koro mangana digital acha at least fitu simbaya sana na bogo stoa gotera kwa flash kuigachira ibe komani mbakinga kyura toke tobata chibesa kose obeke YouTube kwabeka YouTube but kwanyebeka tonyebeka public kwanyebeka private. Okay. Yeah. Ikena kigego konyete ekorande bakoreranga yani rio kuligicibesa kwa magocha kwa kuigwa somewhere ngomonto hotel. Yeah, asengere na bwate chibesa maite na bakonde studio boniga ako record nande kosoke kwenda viral na bani ngai bagoteba nge challenge ndi tingoma yae guseno ye faceti eyiga gusene chi event chinene gose holidays gusena abantu abanene baro kwanyora ensemo yabasanigete bairuru na bago perform gari numwali nuliba gusayengo egwore libaga. Okay, as a party anemi siezi jiongelelea gosa ever tried to kwenda kwa events mostly I've never done that. But narona konkonyora such kind of airing asengi chongo ndito yoko koleteki okumanyete but ekere kwa manyekanire munabona na ikire Ndizi TV. This is a very big channel ere koligele guna banta bange sana from every part of the world. At least ekere kwa nyoro mungusonga muno yiga nekere kwa chagwe sokia social media munabona namwete munakuwa ndangiretiga na nchengacha ukahona I humble myself before everybody ana tengambu yamana somo skuma muno yi so kwenye platform muneyo is very challenging equally by the way. Okay. Yeah. Iko challenges nchiro asewa na muziki na bali babeira banyangongo and the upcoming bali batagete guchaka still challenge nchiro iko bono mbi yako na kubata inge binte bimbiro kora so ase ulingo wa muziki omanyange bintu bune bimbiro anduko manyana kiokora nara igakulika goteba kwa Dolphin agoteba mukopoa sana Ndizi TV alafu nara gotebanga collab ya Imbarambamba we are waiting with him. Sarah, you look awesome and lovely. Show iko juu. Ayako lika aloro kwa Eric. Anjabu na igule bobe. Asiki. Oh, Eric yorika. Eric yere tiga gote. Ama they look lovely. Eric yere tiga gote. Eric yao ndina kwa Eric Anyoro. Isho bikiretu le Ndizi TV na mbemo. Agote banga asalimio uyo msanii sana. Lakini yote banga Sarah, I look lovely and awesome. Thank you so much. Ineke maina na inje. I second you Eriko. Aye ni mimi Enoch kutoka Emenwa niko ndani Free Friday pamoja na Naomi kutoka Nyabururu gotebanga salimia msanii ndani ya studio wa Kwaniwe nara kulika gotebanga oyo is incoming Maran Ward MCA Dr. Walter Bochwangi say hi to all Maran Ward abantu ba Maran Makwani when incoming MCA and agoteba I'm the hope of orphan and poor family background who believes that Kenya has no place for him too na ndogo kwani lotabirenga mnafanya kazi nzuri salimia sana msanii MCA munaure yote yatokoganiria maya because all we want is success to everybody. Yeah, Lamek Ambundo Filmed Family Kakamega, thank you for being locked in but we are watching, we are viewing live. Yes. Wako na kina Clifford Mongare, Daisy Akifaga,
wote mazee much love wanasema tuna stream live. Okay. Koroji so much ya Facebook na rako tebanga hongera kaka. Shout out to all filmed fraternity. We are much proud of you bro. Keep shining. Your star is bright ahead. Always baba. Wodo Thiambo. Always baba. Mpaka majirani zetu hapa wanaangalia show. Thank you very much. Asante sana. Wodo Thiambo. Always baba wanangia tena. Always baba. Always baba. Unajua majina ya Kijaluo ni big. They do big things. Yani iko tigangi majina hata banga big. Mate jera kwa likuwa na ndi ndiri acha na bulitoget. Okay. It's always baba. Always baba. Always baba. Always baba. Congratulations and keep shining. Pia mwana sana bali mukulika wetera senjera ye mitandao ya Facebook na Ndizi TV News. Na mukulika na Hedge Young Kenya wetera senjera ya YouTube nera nyore go se Facebook ya egere tunyariko batoko ba shout out na ndeto tebenga hongera. Junito Jacksons akurikira ko chinsa macha Michael. Yana lishabikirita goteba she is watching. Gaki good job. Salimia msanii sana. Asante sana Junito Jacksons. Asokulika gochaka gasensemo ya Facebook. No, anga ntonga ali getiko ngareka nali kunya gweta ali YouTube ya onga akamusu. Akamusu gete. Forward. Tingo ya se producer ani no rocha gate. Nabako korugo wa YouTube. Akamusu Fogodi. Akamusu Fogodi. Kiningi bon. Akamusu Fogodi. Akamusu Fogodi is a song we just sang. There's a time abantu kwesibi kwalenge very rare. Timajina maja dalengo. Abantu babweta amache. Tadi gusino gokwana bobe. Kwanyoranga omuntu okuchibeta kwa igunga na musi wakamusu Fogodi. Yani kara kange nejishengi chaba muramu mita na Fogodi gone. Fogodi Tukere kenge wiga. Okay. So akamusu kali Fogodi kwanyoranga at least let people atemego kwe yake kiabusu. Okay. Antobia abusu biye. Besi biye iga. Batio ke. Nyoranga naka yanga. Ota no tatuara besa ko isibetio utio kabia kaiga. Wono ole biyo le tachi. No na mapopa au buati. Asante. Ona kamusu akuti umase DJ yakanyore. What was the logic behind? The logic behind akamusu Fogodi was at least umaito muntu naro konyoranga inchenge chaete because muna tochiki musically I just started but nobody could know you can move to places and it has really taken time. Obwatu sine yanga yemo wecharanga njemba maite timbuati ko nintanya kwesibia kazemba maite timbuati no tell boy go at least no tuara kali akamoko gake kiabuso tuko na demambi wakaraki wabeka at least ndando ba Yeah. And to there tia weka you do not sing alone. Naro chimore e group iga ye vijana jana iga. And okorati me ndi wasogete ko there ko le na kanal ko na ne video kero ken you will have to redo it. I'm telling you. Redo it that video. So na there bro. Ambiya wote. Ngwiti draw. It is very true. Okay, this song Akamusu Fogodi, when I did the video, I think it's the one that gave me out power. At least people started knowing you are still existing. We thought that's wonderful. Despite the video I had to do it by myself. Now we go the video. Ni manyete go edit some parts of the video. Okay. Programming your video ni manyete. Tokabuata ne simi. We just had ne simi buata. Na chete kuri yanki. Mangane camera bodi. Tienge camera. Asa ngichona nje na buata bote polibu kutaka kwenda YouTube. Tokabuata ngaligia abasani bane. Abana bakoro nga Jisokoro. Okay. Wakantena H-Young aikwara ajire studio kwa tele. Na bwa bado tena warabu mwana lipopo. Okay. Aikwara tele. Nkinkiento kieke. At least na intuto buate na indunga bata injina bango bakonya to record yo gotera. Batie video na bera kong but ege ntongere konya na chakire mtandao kurunga mkisi mjanja. Ne ilina igete
ngakwo moyo tu asincho bitoki mbia lenge bia iko paka ngara kira background ngakevisa mkisi mjanja na tatu ku support ya talent ya wana wale maite go act muna mwacha ketendizi but gaikiranga bitoki bia sirire no ndo gotakanga na ajiri go act ata temo ikende jomo nyene tembuati so ase kerenge ndo nyakorosie be video biria kanyoranga ke ndo china bango fix no na gotera tokaenda tokatera agotero kukurunga kamusufogodi ngero serie video kontu muriente torarigeria kamusufogodi ogotero kuno korobu na kurigo na kukumo manyikane tiga teto gotemanga ngaki YouTube eko kore mirimo kabwata nesimie video iyo nesimie oranyora njiri gose sene chebo tokwana diet chisagam mjiri kwa lakini ndo gotera ko kwagera takamanyikana bona arabitu buna arabetego ikoto gochaya ayabo atakamuso kufogodi DJ producer anet meteso wakonyorire oratoro kiara kuinyora juga iko kwa musugetia saa tambe lakini otabira taridu that video igotoe uko akamusutu meteso ngwa kanyora gakuna koligi nari yokorwa Emmanuel Manyange agoteba play that part music kegotioka bobe Kegotioka bobe ya cheki bikona engotebye kuzindo kalingo esibyobe onye tori gwesibya ngwesiriore kogotiokera abantu ngwesikole aye tata obeboli niwetaka msu fogodhi niwetaka msu fogodhi niwetaka msubori fogodhi niwetaka msu fogodhi kokorusie vikorota makweli poitire chingi kweli kweli ama inabire ready kwani ukale kolira tirati emondi tote batiristi ogotioka kwake kebiriti limusulia golisasi magokorora chimbero matongi niwetaka msu fogodhi niwetaka msu fogodhi niwetaka msubori fogodhi niwetaka msu fogodhi Batmelo gotioke kenyuso obe chintiga tigichege kondo ogotioka mosoli limusu konki bunemboli volcano igwa amache abeibe shoki ingo yarora ne soki igoro na twere tegaki na benga ninda bete bono ayatata obepi anja mache chiangi noya kuna twice pa wiki amache tabuati corona na buati bona beatilisti naigure chiangi bana ba minto naigure esibie bana naigure kisimjanja minto naigure naigure bana ba minto naigure inche naigure bana ba minto naigure hey chiangi dem kisimjanja ogotioka ore YouTube nane tori gwe sibia esibie mkisimjanja Chifo da bonga chifo chisokrobana kama coronavirus da tuberculosis bana Mr. Volcano mwenyewe kwa hivyo wana wikochi wesibi ngogotioka bwana ole YouTube lakini ngogotioka dem kisimjanja on story right now itakire tawo ole YouTube na ndo gotioka esibi mwanje mulegeli esibi ageni squeeze antongo esibi toro jina tonga aleta to to esibi smart ngwe na bateba wewe ndeka wanto kwa roro mwanje mulire by the video telibobe yapi nanya watu mugete simi that is nje kulingana na nje nengiye as per now lakini nanye kubwata chinguru nande you want to redo it that's so nande na vera bebia sana true akolika oteba mimi ni Naomi Mabeya kutoka Nyamataro salimia huyo msanii akom cute hadi ndani ya ensa kia
agoteba no ali asante sana Naomi kutoka Nyamataru ni jirani chitu Nsaiga. Thank you very much. Mbia mwana sana agoteba msanii ni mcute. Asante, amekubali hiyo compliment, lakini rende usijione sana. Hiyo amesema tu. Inaweza kuwa ukweli ama anaweza kuwa amekudanganya. Atachoma bwana, atachoma. Mbia mwana sana. Mwanchu mulile ogenda toka by Ndizi TV obwansugu mugusi ekarotole na Hedjang Kenya. Isaiah nya Ombati. Koro jinse mo chia kera nya cheki kolende go bamenyeta sensemo ya nyongoso. Era tolinera gigase studio ogenda to gototebie safari yaye. What every challenges wetera no mwana muziki. Obuye bwo muziki kwabororire gose bado mbono utaite kunya kuvuna matunda make iga. To be honest, music temna ne sabali gete ko grow ngora. Because when I started this music, I never thought in an at least ceremony internet na motu ya camera abantu bando chekorunga. Akirenterete akamuswa ka fogodi na lina utebiri na matunda yuna linja gete konyarora tutebe. Though I have not put anything in pocket through music, but at least through this kind of airing, abakonyoranga at least ondena bara tebenga I saw you on TV kora bwada no emi ambiri mwe transport ina neno enyo nyomba ekerentera taka msufogodi is when there's this boy okorukuna Amida omo manyete Amida Amimo he viewed my song and it was the first time nanjena roche comment yo monto monene omanyekanete aso muziki gago comment in my song. Okay. Now that's a powerful piece. Ke Amida tata wacha comment ya soko tera kuane. Njenga tebanga ke. Then we've done something big. Ekeralika akalike namba yae. Akantebi contact me on Facebook. Gamuriya. Akantenga you've done a very good thing. I want to support you. Mwende mokoro hotero komo. I'll pay with my own money. Mwende motero hotero komo studio. Asengi jaro those small guys ngamde. These are my boys. Jisokoro. You can equally support them. Oya makoro kunga volcano. Oya nakoro kunga ka petroleum. Ka petroleum na volcano. Once ba komera na they erupt. Volcano metana we ku erupt. The volcano. Yeah, erupt is They are very good guys by the way. Abana bayasana barabu aso muziki nelinga support mbono toko nyakotema. At least tuna push moja akienda asaidie wengine. Yeah, they are guys from my background too. Yeah. Igo turarobiye bo muziki mono lakini you hope nga gochimotua kero kwa very well established naye umetambulika kabisa. You very sure nga muziki talent. Kero kwa very supported. Umwancho muligerere gentu gyokora genda YouTube channel ya Hedjang Kenya. Subscribe ugalia gera bekire gento share like ina renchera yogo support. Mata ntu babugede ne lazima bagotumira chibese mpesa. Ya lakini kontora kana tutuma. Still na boko motomera atashare namba ya simu na nyinyi. Lakini gento kiamara ni kuenda pale kwa mtandao YouTube yake, enda huko Hedjang Kenya, weka kidoti yes na adego kwenyora bwa Ndizi TV equally do the same. Ndizi TV we want our TV station to kine kibago kina igona nje na kine. That's true. Mbia mona sana nara kulikago tebanga otuabe kutoka Nyabioto tuko ndani na msa na okay agoteba no ali mina tatu mwabo mbia mona sana koroche semocha akruko tuabe kuronya bioto agoteba nikusalimie sana. Asante sana nimekubali. Nara kwa Jacqueline agoteba msanii ndani ya studio nangojea kitu yake ya happy birthday. Hiyo inakuja. Kwa mpole. Hiyo inakuja. Nara kwa Duke Olina koroje mocha Nyataro agoteba salimia sana Hedjang mazetu na kupenda kazi safi. Thank you very much. Nalege kwa Linet akulika koroche mocha kiamo kama agoteba tunawafuata salimia sana Hedjang, mwambie tunapenda kazi yake sana na ngojea happy birthday. Happy birthday mbona mnaingoja?
Mbona mnaingoja kuna nini hapo kwa happy birthday? Lakini ngoto te biara keke kiribo sekero chinga kichito chigenderete gutama. In fact we have less than 10 minutes. Wow. Less than in fact we have less than 10 minutes. Inkiura kwanere igoro yo muzi yani yo muziki obusi kwa jumla bono. Asengenjoy chinsa. After Amida I discovered thing I can do a wonderful thing tuakanera ebili ya okotero kuko korkunga pipopo ekanga a breakthrough equally ya get at least some guys bakachaka discover I can do something greater I push it okotero at least nanje ngara nyora 3000 views as a YouTube ngachaka otanga at least I'm growing I'm coming up mpaka ikacha kuikiranga these two guys want to support so much Ntobate Samir amona Lewis Lee kaita semore let me be humble Tebenga, thank you very much for the good work you are doing guys equally a support nelinatha iteko korera guchomo ali alinga ninde people koiwure munande igo ninde taken arode igo bono nero mwancho kunirire nde support she really does so much alikonga pressure na baandenga minyoka yo Ndizi TV kimbia from background abiboli bane Henry Nyabuto na Mama Linet wote maze my brother they are viewing live. Tell them directly. Edwin Nyabuto Dolphin Nyabuto Edna Leonida wote those are my sisters kina Dominic Angwana Ruth Kerry tulisoma naye primary at least they are viewing so it's a great journey and people have really supported but kwa tarangu lefanya uteba kwa happy birthday I guess it's the song that nono ndate benga kwa chakire kondeta a bit high at least people have now started to recognize now happy birthday boni yako bwate litukolia kane 4 days old lakini kuna gonga kugonga na kuligeretia ya natewate ya mumoroyo endelea no nyine video njirero osiri eliero it's high production yako twali video lika yoko rete nande video yue koreire sakurunga Maya Maya elire ali sambe video line nkali. Thank you very much. Ne producer ne ready. Producer kurunga Forever Young. Thank you very much. Forever Young. Kazi nzuri sana. Nachumuligira ngoteba igasenga nchongucha kule hata wewe utaangalia na utapenda. On top of audio production Augusto. Augusto Kurusuneka. He's a good guy. Antobako mwachi ponga point sana. Thank you very much. Mbiyamona sana Augusto aso konya kukinya chi talent. Bako tayanga nogenda aliomota igaki is a very understanding guy. Nanya komora but rende ngukwanwali buya sana. Mbiyamona aso support chi talent. Kwanera bwango igoro yo musiki ogusi abasani abamoki na bali bagenderere ko baso muziki inga kioro cyo muziki ogusi kwa jumla. Music obviously at least we are going places and I strongly believe that there are some guys out there very talented even more better than tuona tuacha Kenya kusoka ntoraika like the likes of Kinababji igoronaona engenere he actually told me what you're doing is good we want to support this kind of talent na ndeta kerenga which motua iga muna platinums ba korete oleta baba Mbosso korua oleta baba Harmonize koruga iga tukikuja kama kikundi moja mnokotero kopaterete kwa simama uko kwa mashujaa that's the way we want to go at least na ntoto mufomo sikiogusi to Harmonize iga na lekero montoyo mara soka and international totenga no mwana itokurugusi that's good that's true neke maene abantu musira ne shikana mikono ula ashaona mwangaza mobwatira nega na abandi barore so ekero mwarore mwensi tokote babunkurugusi bono ndoli kote banga hedge yang Kenya totenga no mumuro itokurugusi ni mukisi na Arunyamira na Bakisi county tutarairana okwane igoro ya marora guchimotua ekarantwarara materaga mangini gare audio nkyo planet guchimotwe
nkuira na toro totebigo alafu nande ototebi amangana ye collabo ngorengereti musaniki ulioroche ngisokonyora libaga mbwatana nera nimeenda mbali nyota yangu imewaka kama nyota yangu imepanuka akitura na studio turanyora happy birthday kwanza happy birthday yeye ingakio na kio chiteko kuliko hotelu utaracha happy birthday it's a song matena ikarastinga tabanga incha ke gotere guru obwanchani people have sung very many people have sung about love so hiyo nyota ndio ionekane ita cost a lot of time so ngarana asina lenga kaga singonya kulikaiga igendo kigacha kandina happy birthday ngatebanga Harmonize hotel happy birthday na ngoma yake ndio imetrend sana juu ya happy birthday ndio inatumika clubs wapi kila mahali kata unaje ndali kaboli gento kurwa moyo na imeiga si at least pia inaweza gonga huko nje at least itufungulie njia kata yanga tikandika happy birthday and that's the way I started writing the music kindea kaga sia sengo kora hapo filmed Kakamega I started writing that music up to the point now at least my manager amenipatia support yake he can give me a spacing channel hivyo igonga Kakamega kwaru you mean whatever you've come all the way koru Kakamega ambaka Kakamega here thank you too that's good that's a honor all the way from Kakamega pale kwa Waluya papa ingo hoba hapa mahali kwa hingo unajua hako mimi nimetoka Kakamega hadi nimefika hako tu huko karibu sana mwami asante sana sasa tupe mistari ya happy birthday ikikuja juu saa yetu naona inaenda thank you very much happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you Maendelea DJ maisha ni mengi matamu tumeishi na mengine tulifinyangwa maisha ni mengi matamu tumeishi na mengine tulifinyangwa tangu kucheza chekechea hadi huku tumefika mwenzio so mchezo for real nachotaka niwe nawe maisha milele Mola tupige magoti ya kupe neema ili ukae vema ndio maana nakuimbia wimbo usikize hadi ndani rohoni happy birthday to you happy birthday Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kata keki. Kata utuonjeshe. Tufurahi. Simama tupige sherehe. Siku yako kuzaliwa ni leo Tumekuja kwenye pati na vileo na masaa ya kupati tufate na mtindi tushafika cheki time maridadi sasa ni kumeta dadi ongelea katikati nikisukuleta ainame akikata kata that's a beautiful song ngocha koro mancho mulele ni full force ekero ara kwanira kuruga se studio sange chinga kichito child you have to accept ekere ntoki go chikobegi ansu it happens like that ntoko gotwara forever na eno wata soko genda na ndo choche enga kiende so collab ngakioro chengora kore collab nere ose usawada to kukivyako okay mangana ye collabo I'm trying very much ase gusigaiga nyore babuji amona forever young at least tukipiga collabo we can move to greater heights Igo babuji ukimpata you are sorted upande wa collabo na nationally iga Kenya mwana muziki kiolio kulige kwa ranga nationally Otile Brown we can do a big thing
I'm very sure. Thank you Hejiang Kenya. Kwane ngana yoyo mweli kuchia sumu kusi. Director anengo ngitere, producer nere, director nere, producer. Ananiambia sa imeisha. Thank you very much. Tigambenga, I'm humbling before you. Thank you for supporting me. Everybody mwenye ameweka mkono kuhakikisha at least everything is going all well. I'm really humbled. Subscribe to my channel, Hejiang Kenya. Hit that subscription. View as many times. At least nikitoka kwa studio leo hapa Ndizi TV na njenye walenga na nyore offered 10,000 views in Tuesday today. Thank you very much. I love you. Onye kubwata soko lika lika 07 Kabere 153 652. Thank you very much, and I love you all. Thank you for supporting Maze. Big love. And I'm 0707 153 652. Thank you very much. Kindly subscribe. Na Ndizi TV naonka acha kila mtu to view Ndizi TV. Asante sana kwa kukuja kwa studio. Tunashukuru sana for having you. It's been a pleasure kwa Twaro Msanigi Gase studio. Tunashukuru sana, tunakuvulia kofia na tunakutakia mazuri. Turudi kwa studio, toye kubona watero kwa royo interpreter nera gocha kata. And by the way, tomorrow is my birthday. Wow. Ndizi TV. I'm adding another year. Maambiri tuko lia Jumamosi. Yeah. Ikobono balimo takereta maya endelea send them. Chigifti ejichiche. Gifti ndanga ne ya happy birthday. Mtopreto ni karibu tukate keki tukimalizia. Igo kumna gotera goko arege tukorete tuachire kwa sababu tusha shukuru. Ekero to gukora no musani nkuira na tole na Brighton tupigie mshindi. Usetwale kumwakiraga direct. Tigatugore musani tagende alafu tutarudi for the next 2 minutes tuakere winner yaito ye foja. Ye ticket yuko mwira Camel Park na yetu akualeganirira rero saa 10 tupatane pale Camel Park. I will be there. Tupatie hiyo kata keki full tukatike tukimalizia kwani iko nini na ndio tupaka ni ile weekend engia. Karibu sana Brighton. Maisha ni mengi matamu, tumeishi na mengine tulifinyangwa. Tangu kucheza chekechea hadi huku tumefika, mwenzio so mchezo. For real nachotaka niwe nawe maisha milele. Mule tupige magoti ya kupe neema ili ukae vema. Ndo maana nakuimbia wimbo usikize hadi ndani rohoni. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kata keki. Kata utuonjeshe. Tufurahi. Simama tupige sherehe. Siku yako kuzaliwa ni leo. Tumekuja kwenye pati na vileo, na masaa ya kupati tofate, na mtindi tushafika. Cheki time maridadi. Sasa ni kumeta dadi. Ongelea katikati, nikisukuleta ainame akikata. Kata keki. Utuonjeshe. Tufurahi. Simama tupige sherehe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. It's your day today. Happy birthday to you. Mama di mame. Happy birthday to you. Kata keki. Usiogope. Utuonjeshe. Tufurahi. Simama tupige sherehe. Happy
bw'omugusi. Ndizi TV, obwansu bw'omugusi. Mbere muno mwanju muri ekerondera kubwati umurobiri bwe ensa kyanene kero watwadro musania sara banyare bawo kwana mangana marito muno musania chagete ngaya ikire nande ngakyarengete ko chibosio ngagerete kwagokire naye watengire ekyare kero litukira Friday botambira botokoraye kagita sendonsia soberete kwagokire naye watengire ebyebo ande nyoro na litukorero nelia Friday kwantoro mubugani ukamera bucket kuri rero yo no tukwariganeti etenge twakora bono yanenge gionjo yo ngitiro gukora amangana ayu mono tikora gachinza 10 goikache gari tukoria ankiende igo bono twakora neso mubugani ukamera bucket ujaga chinza 10 chiri tukoria rero igoro ntwanya to mubui producer yitu ntwanya to mubui na kwantekera jite kuyi ticket ga tukana tukunya go check tororengo bua ticket rari tukuria rero ngagete producer yitu na beko rio bwete ritukuri igoro inde ka twenda tukunya go checking obua turari rio babwa ate amachiko na maragwa mbarabi babwa osingo bwa rituko ria rero producer era beko rio bwete ritukuri TV ucha kuye ticket yane rituko ria rero eye kongira konso ye Camel Park asobwali bumugusi obwansi bumugusi tomera nororo twensera nororo egere toro bwali bumugusi ngayibora se Camel Park eticket yana na reye igama iganinye bwate no bumaene na enjubo ye yao amalieta ne ngoro kudodwell ombiro korwa kiamabundu tomera ne Camel Park tomisia ma wenyoreire na enkionyete iraneria maboli alito kuboli korwa sense mende ye studio maboli amororo kigima to kuboli no Minto Brighton egere bwenyorere ticket inyora bona rero rituko ririndero gatonyora na somo boganio Camel Park turi obwansu bwomagusi Mbemano mwanju muri ngwetena oyibwe kwanira no ri okwanira rituko rigoro igon handre antu bwato mu buito turamwakirange simi to imu rero ro mu buito ende tunyare to ko ticket rituko ya rero Eron this TV oyom Brighton makoli asomoroberu bu ensakia bako bwaterana na Sara Nyarangi on Twitter Kurwege taseni kiandi TV to kwa keresi mina na wate abini jem Brighton makoli asomoroberu bu ensakia to kwa keresi mikorundi TV na oromo bu ibweri tukoria rero ngwera ni liboli twako boli Igo na ere toko ticket yo kwira somo bagani Camel Park kare ke taseni kiandi TV ke ko bwatera na Ende mbia mano reri churisi ichiburia rika Bo totake toiro reri boli twako boli totebingo buna kwalira neri Nigo narika aba akasoma mangana amagina na chakira Sara Nyarangi Tita narika Vincent Onyanza narika na Brighton Makoti namanya batebanje Lidiaton Okay mbe mano Lidiaton nayo mubui yo wake simikorwa Ngora ka korwa iganya kwa yabo kanyonsia matensa jirani ya ito Ninji bono bwe yeli ticket ya okoroga igase studio. Asante sana and congratulations. Aya.
Oimo igwete radio nyarega kwebere ticket ya eritko ria lero igo mwanchu morigina tonyo atiri bagario kwebere ticket na boko gore ticket yugwetera se paybill number Sara utakwate paybill number ni 7291305 kara kwenda zesimio yako boke mpesa lipa na mpesa paybill ogenda business number olike 7291305 account name olike lietali yago na boigo bagusaba chibesa olike chimia isano chioka mpesa pin eyune siri yago na boko bata ego bwenyorere tikiti ayo chimbaka Camel Park okworoke message kwa gure ticket yao omuntu narorora somurangwa ogotaiba no swaime ama ene kwa gure ticket yao bali twere ticket gocha korori tukoria Jumatatu nigo gocha ne ticket yao onya gwatugutire ne chiko bakongo ego go karinga biye go wekigeita na bote yene ticket na bwete kurwa Ndizi TV asomorobere bwensakia asomorobere bwechingero omaye waswaime to sange obwali bwomogusi igo tumerane igo muno tokorogoro igo tuachire twabogoire studio tonyere ko gari chinsamo cha Camel Park igo mwanju muri nyorna go chikora gachinza ikomicheri tuko ria lero imerobere yonzi ya Ndizi TV nige okorere kurwa soma bogani o Camel Park igo twakwarira ni turi obwali bwomogusi nyorabuna getaseni kya Ndizi TV gekobwaterana no mubogani o Camel Park igo bakwariganeri obwali bwomogusi obwali bwomogusi mboro byobo injuri tuko ria lero tonya tokomanya obwali bwomogusi mboro byobo tojaka chinza ikomi goikache lero ntori korara ndio atulali tunasema kama mbaya kama kanakuja kakuja igobono tumerane Camel Park ekaro twakwarganiria mangana mange nimerobiri yende ito papa antivirus chingero chae zitakuwa pale Camel Park igo ni inchu and tokugosaberanga happy Valentine's Eve karo twayechakira bonega ekerekareri tuko lia Jumatatu chitariki 14 omwanju muri ndokweba kugwakira mbya maneking nju kwabera mana intuge stoka jagdeli tuko lia Jumatatu ikarero akore wiki asomoro rwensakia na netuyariganie weekend litukuria Jumatatu na tuje twakoraiga ko twagosabira maya otwale weekend ingiete gwatibru kunyo ende tumirane litukuria Jumatatu asomoro rwensakia unabotambe nchini gongoro kwa Sara Nyarangi ontita nanje ngota ibotambe bunegente kyenekia negente gyansu na ndi go kanyora imeya Ndizi TV nero gwansu bomagusi kolandoge Brighton Makoli tinko ibobe twara litukurigia Ndizi TV obwansu bwomogusi Ndizi TV obwansu bwomogusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite koda ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo tore nekirenga